adom abusua obia ehon de enen so twedi ampunyankopon de obo soro nya asase e de yenkwa ache se bi kechere mada bodwem mujia redi afisan ye da so atenkom na ehia biam de abusua ye nika nkwa mfasida ema de obo ye so akra yen ahwe yen so na wagye film so ne esan nyina mu no ma de na de aboaye na ewie ye na nen so ene da bi che ne da abusua ye wonkwa na esan ebesom asanteman Ghana man eni wiase eman ba nyina abusua ma wakwaba e de ba Kumasi High Court ha by Grace TV so said ya nyina yenim na yenim ne yan ntia da no se ye maame Akosua Serwaa na afei ye maame Broni e chera Blumba ye maame no mo a woni om etu anamo e brother Blumba ye nyame de ensem na be ye bebre e fa kuna ye ho de eso ye kuna eni na ye mu nsem bebre ya da bia ye timu asem edi emu enkomo na busua ahyase no said ye nyina yenim no ensem no bi beda court wa na de edi kan maame Akosua Serwaa ade beda court se sabi ni kuna da Blumba na yie ho nhye na yie ho amane na wonim wante hwe amfa da Blumba yie ho nhye ne amane bo ho obi ho ane se e won tentan fidie so na empanyifo kire se nyame ya adomo a sabi kire busu empanyifo e kire se nyame ya adomo a eye bosome eye edumienu de to so nsia e na obeye yie no enu nti wo kire se na so da Blumba ye ne ho kani sabi na amramu amamre ne amane mu na warranty no na oti ase enye esanse e wo mramu ne amane ne amamre mu no e wo senka busuafo e de no e kan hye nyina ho bibia na mo bia busuabuti so ne ka ho ansa da Blumba ye timi abaso to di kan de badan court se osre court wa se court fatabo de kan opoto kasem de injunction ento ayi no so kopim se abusuafo e de anidie ani bu se fata bia ma no ansa na ayi no abaso eno na no brother yenim se ya ba court Emma court etna asem so na court kasa ye ehwe nsem ni na kokko wie se da bi amamre mu ene amane mu ye akamfo ye bifo Ghana fo yi se bi amamre mu so obi to a oye de hye ya na so obi to a abusua ya odam no wono ene ye wo mo de hye ti abusua no ne abusua panni ene kire kwan ye obefa so na wasie wo de hye enti eno de ye maame Akosua Serwaa ni die mu da Blumba yere entimi nkire abusua se anase kontimi nka nkire court se court makwan ye fata abonto ayi no so kopem se ono maame Serwaa ebe kire de se abusuafo ye ansa na yi no akoso nti eno de ni na ebi mu adanse se court ebo edi tugui na enye no nko a court bo tugui ye no kire se ne sa de abusua panni kofusu ya wona ye da Blumba abusua panni ene adofo ya aka abusua nka ya aka wo mo a betimi akọ na kwan ye opese ofa so na wosie on de hye da Blumba na yemu hyehyeye na yemu amane bo nyina sabi emra bia enkyere wo mo obi antimi fata bo bia nto so wo mo nkọ na wo mo nkọye emabusua panni kasai edi nsem bebre tuja abra court ebu asem wie na nya no nkọ asem ba akọ na aka aye kyerem yi eye Kuna ye ho nsensem esan sa asem apart from ye the injunction to nchen a na Kuna ye nso de wo ho ye no so na aye bibia ho pa na Kuna ye ho nsensem no so twedi amponyankopon adaroma enne de ye abusua me na wo kasen eye the Kumasi High Court ebe hyase na watena Kuna ye ho nsensem no so esan se on se maame Akosua Serwaa de kodan court ya o kyeremu se da Blumba mamremu emremu one ne ware ya enye se ano sa asensem akwa na mom omo ware amamre mu ya Ghana mra ene Ghana amamre amane akamfo asante amamre agiatum sa so na akọ German man mu so a wo mo ware wo ho ya German emra enyina agiatum se ne kunu ene da Blumba eno nti ya sa tie dia wono enna osefata se wo so yekuna na mom ni kwan se obi a eba bebata ho se wono nso da Blumba ayire no nso be yekuna ne bi enti wo kire mu akra se obi pese obata ho na we da Blumba yi ni sabi opese obata ho na obeye kuna se sabio na wo kanyi da Blumba ene na adanse ya ekire se nipa no da Blumba ho kanyi no won fa emra emedan court eno na court yes se ansem no ba kuna ye ho sensem de a on tena so na anom ya etwa mu no nebom mama okay mama be ni kasa kakere wadaro ma okay enti mama beba na akasa na afa abusia update bi aka bia ye de atwaso wadaro ma o me apomboko de nyame adomo na so nyame adomo esme ho ye pa amen mama bia na obi enimu mesero na wada ho adi ya chahwefo wadaro ma oh me de adi tun adodo na afa mi kolege mama that Blumba sensem ya ideja da bia edi mu nkomo edi mu amane bo esomo ekaka ben na ene den so obejuru obeka e de afa ene ebo mpaese court no na bibia ye boko na nti ase aye adwuma
That is Akosua Serwaa oda no ade no ho. Okay. Ni nti ni nyina ye gina ha. Oh, okay. Yeah. This abroach brabo nye easy. Stand up there. What you say odobuni so ede. Mama ko say wa so abako. Enya no kure. Won't it say? Mate de enya no kure. Yes enya no kure. Okay. Yeah, enya no kure. And so mudi to me say okay ya kan. Mo ko bum na mo nye kuna na mo be ti ase so. Yenti ase. Yenti ase obi hu mo be nkeka. Yeti ja ma go na ye bere mu no Broni no wen fa. Ba me na wo jama sa do. Oh, this it off. Oh, okay. Listen. Uni mama Akosua Serwaa wo. Can we ka che won that number. Se bi aba se wo. Se no bi e ka no se sa na tie. Abroach se bi man e wo chance. Oh, okay. So ha. Dodo na man e timi nya paper na e dey cover member no. Nti man e brɛ mo. Eso member e ko ka so mu baga na ba e project o ne be fa ma. Se dro na man de ye wo mo se de odwo no ho ti bi ato beda. Sa Nti no. E bi ato da. Yeah. Oh, okay. Nti ngem se bebre yan kan gase ya. So mama Akosua Serwaa Abre obi onim ni bi o bi enu se wabre. ka bi che Broni bi ne say wadaro maybe an obi ni wadaro mama. Ese okurukura de abodum ti o se mo ya we. Ono kwa ne nyum ba ko se. Ko se wa no abre. Sa. Go for say. In the birthday, ono so ka say mo fro odobroni mama na odobroni kam dia no ha no to no ma no. Me le ho de man ti bi tie bi bete wona man ti sa we de no ka. O so o hia odobroni wona nchen. Ene man ti. Me dia me ti ya so ka se. Odopa man tem. Man ti. Dia me ti ya sa wo se. Enkofo se be me ira ko se wa ma ware no. Ene ekumi beto ntimi nya sa amachi o ka clear o clear odobwe no aka de manti o want e kasa miti ya na ye ntro manti mate be pe odu na bo ene bo kire miti se ama fon se wo kan se na be vie bebre ni ya dat no ba kodwumade bi ase a wo de odobwe ndi na chi ko mama Akosua Serwaa na dofo na muhu ya na wotena ama se bi dat no ba nya me dia bi na kasa na nya din se me. Oh, okay. Se na nya din se me a enka be skata ho bi fi okransa na de asiasi kan ti ase aso so miti ase mi kunu ba wonyare wo so ko ga na ba no abeka ha metwe mo ntwema wo ene de bi kasa ni re na abrocho otimi nya aba ho uja ba ibeje wo ba sa emofo ni kwala ho agro yes emofo ni kwala ho agro enti so kwala mi yansa na abede aje mo aba wa le betu adanka onya ba sika wo ye adwuma no was some who said payment wouldn't be better. Obama and Casso better or Quaba. No about no yare. But no yare. What you are? There's a be a customer. A minister no one will be a young brutally no besan or yare. And yet the one who know how a person better and wants to approach his son or yare. Obey a baby junior, dear. I said, you know, obey a baby. Yes, our anyone to Debbie, open your real. Onya wa se me ba de be ma ko mu ba foforo na ajeje won mo betutu se be me hu ba foforo bi a che se wudi nti mo beku nti no wo ba won pekasa no be ja na life ama no na mi se me nya ala da bia me ba ba atwede asa ko yes ya me bo dede se de ro be hu no wawu se e beto odwan so na nsen ya kate ba abonten na che se wa wo yonko ma me Akosua Serwaa de kata bai se no ko person that no be ja wa de nti obi na sai so one sign e ya tete sem se wukurukura wu na nche na otim ko na daka m ko yiri ni ma be kire it sound good se odobru ni bi ko yiri ba abonten na nyo anu amene mi tifi o wu tifi obi so no ne be ya ba abonten so she tap kire mi awoje wo enti ame no ti no so de letter ba so meja no na no nche se wo ya ame no na wu kura wo girlfriend kura wo so no obi na ma wo nkoto budo ti se wu kura wo abre no wa ne tie na wo apanda be hu bia no no be ya eme broken artist we nice sister no of broken artist ni adwenwen no that why basa broken artist kum nipa bodam ya fita ni on pada ni na no oma fifa automatic ye mo mpa ye ma na we de ma ne kwatenti ni nche ya Akosua na kasa mama se wa kasa da si mo Akosua Serwaa odi will move na move no ko fe yani mo na bakati okay ti abusia sale won se to asem na ye ko no eye adansidi ena ye hweso so wo bia dance ye mako yensu ye gitu so won Akosua Serwaa won ka one bed and what you wo German krate mu na ebi san kran so wo Britain obruni kokko ye na na fam ekru mu a
ɛno nso nkrata di adanse nti eba court no nyese eba court keke amanya mehu ni agya wadwen me hu pepes me hu nkrata ye na wo ye bi sama wa nti wi asem na de mama kusi ase wa ni nkrata se wo ye bi sama wa re se na mo na mo ka what you say efa oni dad lumba the late na wa re se no anya no wa je se wo o na me kan yen si Britain no Broni yes ana the assembly enkrati sanity once oni pana o ye say American kasa na ankuri hu sie didi se man no da boko ni bibia wo kwa ka be address da wo wo na address o ye citizen yeah se bio o yonko bache ma me fan se o ma me ni ma Akosua Serwaa enna every month obehwe se obi enye yie ni se wo pamomo afiri o ye nhye kura on fa on kan anya sure say obedi atumsa kabana ka se obi yima ebi kan ka be sin ma me no no aware daddy lumba se bi se bisa tutu bia bete ho no se papa ne to ase a enche se sa chick se bi si da ya kan me se ne sa chick enya de matwe shenanigans se o ba na ojiji wani ma wo na tire ye musu okura wo ye fufuro flower fufuro enyi wani chese obi empena obi a woni obi ku akotwe empena enyi se push e agro se je fokoro ma so den no ja ba ho enwanwa se sana sem ne tie pa dia enwanwa because that be mo wabusuya enti se bi se wo ko no kra na wo kunu so ye ne ho ade kra na wabusuya de bibi e se bo pie abusuya na abusuya fo no e take the necessary steps bi e so mo e fa omo ni pana se bi wo fo no na nya wo ase bi wo bedi wa wo ye bedi wa bedi wa keke wo ta wo na wo bi wo ye ya wo so na wo tam papa no na se bi wo se de mo keka no wa ko ye hwehwe mo e de na wo e de na pese wo wo je abusuya enti chese o pe baby tena na udi jadu onu sunku mu abusuya no na mutimi tu na mombi e bebra ba jo ati ase no na dia beti Akosua Serwaa sisi a moti se ma me se wayi kuna na o enu di odi kan ko to na ni bim e nkrata e kire se enya mo bia mbaye wasem no e kire se ko ni sister ne be fi ko ba the court dey obetimi obi e opani bi kan say no you can go to court e bi mi akọ file wa ko na nso e dey wi na do say wasa o de ka bo ma na wo ka bibi kire no na bibia ye boko le muntimi nya de na chia abro beti aso de sesi yi wo kuna sia na wa ga kwese obi anka Abi enye no kre mama se ko hu no otiti ye busuya fo dodo abroki hwan put the emphasis on footballers and musicians no even political icons no na omo ga hwan na ne yiri tra broki ba na kama so obi hini enye no kre na wa ga that mini asem kra aye hwe ne normal ya bra bomu kra asem last year one that you begin apaso simply so e ka kire wi asem me yira Akosua Serwaa me pa twase mo ekura de nke se eno kra na gina so me what you say se me yo e bia pani bi ne dia ba mani man ke no nko akeke na to odo ni ni nko fo ni nsem Sano for poku no ene ya bati ya asem ba se fie ho so ni wo se bi wa konye so wo de ba yes die ti ba ira homom na amaba ya wo bu ba ku wona se esuko no ma bi na wa chida nyo mi na so wani kura be danje eni bi kura ni first kura na ma me ni ba na baba we odo wona na oto ni pa na ye den na afedu oto ni pa na wakodi ade ya boso afedi o yira onim no a won pese ma mi kura onim oto be ya e ban se na sabu ya se awari ni wo ho wo de se e be party by that home shop e be dia se ni be we na mo be won se isinya wi ni chale so I won se ma mi Akosua Serwaa on ba ko to keke are na what is ma me no akasa krada se nya baba we ya wo twi na bo so agana fo ni ko mo tu bibia be mo ade na ti so wo fan se customary so e bia wo wale sakra no de wo din kan wa na wo koye no civil marriage na ye ordinance no na se bi court so mo say bi wo ko wale ma na se magu nsa ni matutu nsa na obi no na ma wale dia kona ko hu yiri pani so be pani a ye abra ye tanti enti na wo nche wo je sa kofi na ya ware an kasanti na kwa na wa sati na gina eno ye na no unim court emra no esusen ye na nanom mra court me na na ye di bu wi ase na ye di echichiri kure na ye di bibia
eti die court agye atum na ya san ase abanji tum sampa we die ya ya ne ho ade kronkron oye yire we su yekunu eno ne yagi tum se bi be ma mo mo anyina mo twa fa mo yire no machi so ate ase ba ubetimi kura de ompna akoka kire wo yire sa na ade akogina bedwum se me akogina ba bi se me yire ni so ate da bi mo twa fa wo se wo de asem na me odo kura wo asema me kan say ebi nim chapter ba me pacho wa hu say why na wo wayere no de ne mpena begina ba bi say me mpena ni na obi ase no to wase a che mu kaka e ne da bi o mu yire no wan fa yire na nsi hwe pacho wate asem ana very charged atmosphere pa ya enye kuma ne mum ne to ma me Akosua Serwaa ya na yewura mu ho yeso ne se ho ne nkomo no ene bia bibi ko bibi na dade bibi ko ti daira homa mu ane paso ye ntia paso me ka asemi ye ba beji ye di mu amane ba ene mu nche mu na so asom ahwefo se dia esi etie mu kem dia se dade stack esi dia me kura menya se nka me nkodo no garden plank ye nya wa ha nyina wo nya opportunity anke be kontie bia eno no ko ya ekofa sa bia asemi ba okay and also bana fe atu ebo ase atwetwe enkomo nti yen ni adinhwe ni bi fi we na fe yen to aso na de akabia yen fa so mo ene na court be ma waso asodin waso asodin aseni fe to so mi be aseni fe to so mi nu ene say sabi sabi kuna yer ho sense mi san say ma me Akosua Serwaa actually abedan court say wono ena eyeyire ya that number ahye ne kaa aware no Ghana madamu Germany madamu asante akan amamre ene amani nyina mu ti wono ena e wo se oyi kuna na se obi biara se ododo Broni se hwayo ya o person oyi kuna no e dey na kire se oye eyire ya waware that number aware no onfa nwa dan se na emra emergency ne abusuya ene court be chance na wo wura kuna ye no nsensem na kai se nya na nko a ene court chance na kuna ye no ohwemu na enye no nko a obesan babiem twedi amponyankopon ya adomo a on the 19th of November now assign so abetua so on the 20th of December court besan babiem 21st of December court besan ba 22nd December court besan ba 23rd and so besan ba 24th November court besan 25th November so court besan ba number chance there which is the 31st of November the court etnasi na on the bepim on asan babiem on the 19th of November the court ekosi 25th of November ya ni na ye kuna ye ho sensem na ye ho ba bia susuan e de body djube fo say ye hwemu ya 25th of November court e ka na ye ho sensem ni wi a na say aka be say en na be say edu ana du ba ko na that number ye no e pass the free sabeni na enye kuma kra e wo ho no ma ne nyame ya adoma de be koso ye de enu ma ne bo so munti as usual ye nwie mo na fa ye nya ye bi fi na de aka bia ye fa enso me am for ben frem pon of akwabre this year ya o hwe de efi akontu mu as America between say by Grace TV you are doing a great job by keeping us updated on this issue. My friend DL is the cause of this problem of how you na America say Mr. Ben frem pon e obi also na be between no to America between that lumba abo show gba pen that lumba the first show boy be refi bia ya obo show no wa America between mu on me for Ben frem pon and na boy di kan kwa na ye interview pen brother lumba ye nyame e dia na afi me am for day man also share if Germany Bremen or your friends so dey share na the one chair na for ma menchi on my way which ya bilele principal Fox FM no one kan na Mr. Day man or Germany Bremen or friends so dey share and I for say God bless you more fire than Matiam that say and I George na bones mama bibi aboko there oh me I say good morning come now God bless you amen mama nyame sure won so and I feel me offer I've been from problem so come now move away from okay the other journalist okay Matia okay Basho Matia offer Matia enti sanity abusuya enti that is what it is yanto your boss say yen hwe sabe abusuya pani ko fusu lumba abusuya pani waba beju ase and check cra and then use waba beju afi that lumba abusuya for no they offer be a friend say yapoku on say lumba nyom ba ko munsuma me obonyo no a say afia so abusuya for ya di nhie mu betu mani a betu woni ni obobodi yapoku ni ahwan ni ofa yapoku na lumba bodi ewo munsuma me what we do in munsuma me dwom ofa yapoku
ene odo so ababedu kota ya oba betachire afi ma me Akosua Brempoma that number nuaba ma me Akosua Brempoma is I friend say Ernestina Fosu ya ono so ababedu ya court them ho afi as usual that number nuanu kuma ni nuanu busu afọ say omu nyina ababedu and afi adofo eno de abrebia court sia say ya na adofo faithfuls of Akosua Serwaa of a faithfuls of Broni omina ababedura say ye de emu amanebo so esomo said ya esi etiende abusu ne sabi ampaye bedwa and then ye be mu ba bia suswan e de bodejo ebefa efa that number and sensem we ho a enye asem keto akra kai sese bia totom na yankopon ya adom na bibia ans Sadia on the 6th of December 2025. It's a Saturday on the 6th of December 2025 at the Kumasi Babara Sports Stadium. And that lumber yen babas. Na yeno amunti ne and penufo ebe shekuna yewon sensem the yes we kuna and the ense say o yekuna no and so on. Now him say busia proud to say sansem we na ba beto dwa no. Ananu fiada na wo twen na report ayensa aka said the ma me Akosua say one kata o de beto dwa no yensa ka bi ni say nanom ehia efa ne mienu nyina nanom hia ma me Akosua Serwaa efa na fei odo Broni so efa ya na nyina efa kuna ho nsensem yi ene update a efrimu eba said ya esi etie now de yenka ka ya okakra ebe nanom ko hia nanom hia efa nyina no nanan koso hene yo asanteman mu kire asanteman koso hene nana twitwi ene hia abusuafo nyina aswase hene efie na ho ne kopie mu reporter kata ba bontia yen saka bi de se kopie mu sana na no yese osiesi nsem nyina ema sabi ma me Akosua Serwaa woni bi sina nan de na wade nkrata ye kire se no kure that lumba ehye ne ka kire na emom eba efa odo Broni efa na ebusai omo gina na mu ka sa odo Broni so that lumba aware no ya wa hye ne kawa on say sabi obi wari obi nso aye den ya adanse be ho ye fana bearful ne na mafodie mu a marriage certificate krata ye di adanse se asomasi awari obenten no eno ebe wo honom na afei anya hwe kra mfonyini ya bra mo wari ani die ba ye na mo wari no try no so bi wo honom na no na no busa se ene krata be anasa adanse be na kire se no kre odo Broni that number wa no ekoye bibia o kakra sabi woni ebesi ye maame odo Broni and that's personal oforiata anan no went me ava krata bia enso antre se no kre odo Broni and that number marriage certificate in the intino ko ba sa no na report an saka nse na enkoso hene me cha santeman enkoso hene na twitwi yewura de tu dwa se sa dia na amamre mu no oba ya obetimi ekuna na yawa no ene oba sebi yawa na mamre mu ene amane mu na adanse e meche krata mu krata adanse e ho bibia edadi oh sir abusu amontini ni ye okay sir okay yemra se kakra na yemra ha na okay but that's me yemra se na fe yen hwe de ekoso minim afi de ne ya na abusu mama ye hu Apollo Theatre ya abusu ba bia that lumba ene me ya me work for ben friend ya the comment was here kwa abri ni this year ekodi djuma e wa America abri that lumba kwa America na the first show ko ball no on the boy no na e fe Apollo Theatre yeah wa America abri mu that lumba na the first say black African odi djuma e wa Apollo Theatre say mo America ene mo asabi o munim akonto mu nsem de what's Apollo Theatre kan ya munim wasem yi pa enye asempetwa yes ntisana etie afi na migusu abicheche ntikopie mu ewo asanteman koso hene yewura na himfie no ena Akosua Serwaa de omo be sina night with the akrata ni adanse e chere say that lumba awa no amamre mu emremu na emom eba odo Broni fa no ona be sina night chere say ono so that lumba awa no na emom omo fa adanse enkrata na bibia ya eche say awa ne mra hontimi nya bibia sa amfa ma ajira body miamunu aba oba hoye madam say bibia bokode onti nya bibia sa amfa aba me chere say enkrata na adanse eche say lumba aware ma me anase enu aba odo Broni eno ma na no ye say dia amamre mu dia ya wa no adanse ho no eno ns wo yekuna anam ka sa no sa de to so say na emom
and I'm saying some court to Tiabusia court and a bachelor legitimately the Sefata sells we kuna Ababia and so a Asunchi Ababia and so every thing I and some bia Abba Yadimama so Zakata no Yamin Charlie ye intercepted Sakata Buha Yankin Kan on your Mutofa and Chasha for now for Bibia in the near Kata a barbontin now Chiamu a bra I This is a mammy Akosua Serwaa mammy or Broni Kosia. I had an anom and an uncle swung here was Santimum every year. And the Catano at Tifias was say, I was soon do you that was what you knew and a barbontin. You trusted the family of the late Mr. Charles Kojofus that Lumba. The Sasha say about me Akosua Serwaa for soon or Belkunin and our face so. Mammy and Estina for soon, ya or no, and I had that Lumba and Ninia Bar. Now, Ochemo say, the family of the late Mr. Charles Kojofosu, affectionately known as that Lumba, wishes to categorically refute and clarify false information currently circulating in the media and on social platforms. Specifically, the family strongly denies the rumor presented by Mr. Akosua on his program on Peace FM 104.3 FM megahertz aired on Saturday 25th October 2025, suggesting that both women involved have agreed to perform their widowhood rites together during the funeral of the late musician. That's it. Obi kata eba abonti won say simple to abonti say oh ebro mko hia na mko wie no magia tum say omienu na be ka ma Kuna no e na maame Akosua Serwaa ene maame Ernestina Fosu e ka bo mu e de kata eba abonti ya busia omo asem a ombeka en say nya no credit that say omo agia tum say omo ne Broni be ka bom Kuna enso ho enye no nko am and after all say ne de course one anu hia mu na sen pese abusia me kan say be e be mu say nsem a me kan sabi o mesem kan ye bosim kan emom e ade a asi e de adi mu ama ne bo so mo the clarification on the family's position yentu ya bo say I'll say a meeting was held on Friday, 24th October 2025 at Aswasi Hinifi, chaired by Nana Osei Kwame Chichi in Koswahini for Asantima, where the issue of marital status was raised for clarification. Now, training the paper and then Shemu Ekoso. Aswasi in Ahimfi. Yes, and Shamuno, Nana Osei Kwame Chichi, ya no, and Asantima Koswahini. What's the Jamu? A share, say in Shamuno. Ebekoso na bibia ayasumgie na nhyiamu na se no na yenhwe the course of nhyiamu na se no yenhwe or say at this meeting a representative of Miss Priscilla Oforiata, who was publicly claimed to be a widow, was asked to produce a marriage certificate or any legal documentation proving her marriage to the late Mr. Charles Kojofosu. Nhyiamu na se no Ena ye maame anase ye nua ba Priscilla Oforiata ye ka Priscilla Oforiata ono ane Broni ena ye nua ba Priscilla Oforiata ya on say ya te na from so on so Kunani ya that Lumba wa no enti oye Kuna oye Kuna amana ye na busia ye ka say ofa na dance ye emra emechire busia ofa na dance ye emra emechire na hono sabio Brand penny for an yes, I dance here, Chester Lumba, one from my channel. When to me, I'm far dance here, Bia. I'm a Chester of credit Lumba, your Pachas Kojofosu, our no. Yamra, and Amania Quines will be agitum. It was a night that Miss Oforiata's lawyer, no, Busia Penny Kofusu, could present any evidence or marriage certificate to substantiate her claims. Nzia Busia Penny Kofusu. Broni lawyer will be at me on fire. Dance here, be a mamma, Chester of credit, a Sebi Miss America, a ye mammy. Broni that number one. Following this, Nana Osei Kwame Chichi Asanteman ruled that in the absence of any legal proof of marriage, the only recognized and lawful widow remains Mrs. Akosua Serwaa, who was married to the deceased under the marriage ordinance and is recognized under both Ghanaian and German law. And you know, say, and yes, Adia, Naya Mame Akosua Serwaa, Ono, Emma Ghana Muramu. Abrochile German Embramu said the city in Rajini Tum. So on a year, Oberkuni people, yeah, I say, Sebi, or one that Lumba Warano, yes, where you can maybe be. And another I can't who him say. He, however, noted that since the matter is before the court, the final determination will be made judicially. Then say, and I'm saying, Assembly Court to Atemu no ankasa de na be wie court nsem se court e de atemu beba ame ehun se bi asuma si ana obenten e na e be Kuna no san se court e da se asem no aba abedie na san hyiamu no mu at the same meeting Mrs. Priscilla Oforiata insisted on performing cultural widowhood rites
However, the family of the late Mr. Fosu, led by Mrs. Akosua Fosu and Mrs. Ernestina Fosu, firmly objected, stating that no individual can assume the role of a widow or perform widowhood rights without a valid marriage recognized by law. And it's actually there be uninkata bia ya chesa number awaro unia dance bia chesa number awaro de we yakuna nye yie no anas jinchinia woni gina mudi ama eye enwa ba odobroni ene odobroni na mu chesa there be on pese omu yakuna chinchinia kuna na de on pese wo eye na no ena ye maame Akosua Serwaa Fosu that lumba eyere de ho kanyi ena afei ye maame eye Ernestina Fosu ya kind of tifa bi na menya ba hu chiwo Faustina Fosu Akosua Brempoma ni gift yo Akosua Brempoma no an Ernestina Fosu no that lumba nua ba panyi Ernestina Fosu maame Akosua Brempoma o kotra ene ewi ne ho asembe somo dey the mama ne boy na so asomo omo yes there be omo entiase the family rejected and as the family opposed asemwa Timodo Broni kan say omo pese wo yekura no omo yes there be omo titu enye yi omo ema kwan sa san say e wo ya mamre ene ya amane mu say Ghana for say Akan for say Asante for no I just say ya ware agi watum amamre wansa na wotimi abeta yi paso ayekuna esan say sa na ma hye don ye nye nei epenso e na ma menom e ba se bibia enso e wo ehonum le no achi enye no nko a na no ka sa wie na ma me ka sa asem say da bi omonte ase e ma ne maso no e na busu ansa ka bi say me quote omo. Let me quote what the family said. So in quotes, we are not going to change the law just for Miss Priscilla Oforiatta. Neither Ghana nor Germany will bend their legal standards to favor an individual without lawful standing. Let's say, Omo can say, one more entiase da. So Omo pese samara no e di ama eye yenu aba Priscilla Oforiatta. E bi no Priscilla Oforiatta ono ane odobroni. Okay, we just have to so high Ju TV obo juma pa on day by day channel o mi na so obo juma ni yam se trofo bia obo juma okay till the yanto aso na fe ya ke bia yamfa enso mo said ya city se mo pese mo homin ene ya baba pie mu e wo court it's about say man mi no say oyekuna e wo dadelumba na yi nase eno ntina ye den ye wo ha mini minua by grace ye den ye wo ha nti sisi ano omo court room nti ye twen the outcome of the story nti ye hwe omo pia de wombia no ye de bebra mu why bo channel for bia no obi ni no say wa we name no oko YouTuber day by day channel day by day channel and one say tintamu utintamu obody no ama space no abo buy no ama space no asa body be why no ama space na channel na dey atwas oko TikTok so sanity day by day channel so what it okay day by day channel ti meja ama minua by grace no the presentation na dey atwas obo adwuma pa nti mon koso ana mon asema me ya ni TV there se bi na make o asema yi Judy de abusiamo munim that sabi ye chance ye wa boy pa day by day futuo ne akwanche nya teten no sabi ntimi nkama se ne bi ya nyame show see abusia yanto aso na ye chense mu kakra enti one of mu chemu say we are not going to change the law just for Miss Priscilla Oforiatta. Neither Ghana nor Germany will bend their legal standards to favor an individual without lawful standing. They say omu chemu say omu sesa enye se sabre ya that lumba wi no se samra ama na boa ye nua ba Priscilla Oforiatta na maka say Priscilla Oforiatta no se bia onim no no ane odobroni enti Ghana na Germany man mu bia ni ho ya mamre ne mra mu ye samra se be ya asumasi ana obenti bi benya so emfa so afa ye nto aso de na mra ne ka wa Ghana ne Germany or say under the Ghana's ordinance marriage law no achemo cap 127 Mrs. Akosua Serwaa Fosu is a lawful widow and next of kin of the late Mr. Charles Kojo Fosu with full right to what you say the Ghana awade ya amraji tumu no mu a sabi ya mama Akosua Serwaa Fosu wono na ye amra mu kuna ya chese kuna ni ya amraji na tumu and afei amama ni amani na agina tumu na nam say oye kuna ya amraji na tumu ti wono and the father say odi that lumba there wona ye next of kin say an ordinance system no we kuna na say who kenya and the maso at toto na say dia etie to one next of kin afei ti one next of kin ti
akonya bi a ha na kofa court nsem no bae no akonya bi a wo se ma me Akosua se wafo sunya na osu se ya mfa ama no tina ma wo de asem no beto court ani nti bia obisi ona akra okuna wu da asem no bedan court ada bi ye se bia ne kuna wo de asem no bedan court osu se sabi emra emu amamde mu akonya bi ne privilege bi a wo nya ya osu se busu ya mfa ama tina ma wo de asem no abedan court nti di ensem their privileges to boss any kind of so the kind or say control over funeral and burial arrangements na say I was say no I'm saying who can that lumbent you know I was say when ya akwanya I also want nya akwanya na ayie no mu amane abo ne mu say nyina no oka ho bi na otuche na dwen ya ne nsam nyina so edim wa ayie no mu and afei eye amu no say ye bededa no say dia esi atie nyina wo say abusua ade na eka ho afei no kwa request investigations or autopsy review na say osa wa akwanya say sabi nikun Charles Kodwo for that lumba wo no so won tiase a osre anase wo de kose yenye hwehwemu na fei empo yempa that lumba mu no na yempa that lumba mu no yempa that adu TV so ha ya dwuma pa yempa that lumba mu no na yehwe mu no mu na bibia enya so bia bra na nkasa buso ya beto aso nsema me nya moko de moko ya na ya dwuma pa na wo kan ya ye nyina journalist for ya wa ha nyina ye nyina sebi bu sebi nya do yida nyankopon asese ode ya bedru mpempenso sei na kakra metimi aka no kasafidie isu se kroye ene abotre ene mpaibo ene ye hwe se bibia beko boko ama ya papa ya ofa ya de nyina ne ho sensema ye de abepie mu ewa ha na ye hwe ye so senhwofo na ye so ye bae na ya na sebi ya na bibi so touch makakra but first stories na ya na we should go to according to how our stories no is here na bibi so etimi akoyie ama publicity no because ye na ye be first stories no na ye de atudwa na ye hwe na no ada na em se omo de nsemi ebeda crop ya santo kotoko na ye rawo 247 to bibio se lumba to na mbese no se ne nana no ato na ye hwe yewura so ejitu se omonko no omonko yen hihye na omfamra no na enu na nsa em se ababedru ha no na de na me kan nya se bisopani wanya de che se bi se baby e chichira boa no ho ani ja no na sebi se wako kotoko hene ho yewura yenya na asam de yenya mo bia na ebia wa de akose no se ebia se ya eja bibi ba ye wontwi bi ba na sa de akoto nim se me na wada roma oka se yenkohwe na yenye sei na aba ho no afre ne nana no ene na de hye se monhwe ma mempe wantwi sabi yewura sabi ebu sabi anyado yewura asumdwe nkwa opemputuo ene ayahwe ene enkoso nkankonkwa na ama Ghana ene asantaman iti yehwe papa na ne ye ne na botra sabi na se niema bi kosei ewo sabi ne mamu Ghana hanoma ya na entwaye na mesre abusua no ko na abusua se ma yenyina yemfa odo ne kroye na etimi ema ade no so enye kama na by Grace TV so by Grace TV so mo ye adwuma pa the meeting endorse say keep watching by Grace TV keep watching Adult TV bia some ka kotokofi o twa programs asantima mu oni see you mi didi wa na mu kakra Adult TV see you no ohene we dey meja mu na atiefo na ka chare for we dey keep subscribing the channel and then keep watching by His Grace TV by Grace TV okay by Grace TV na monhwe na enema pa bia wo se ye fafiri ha e de baba somo no ye de baba ababe somo na meja menua mu akọ na centrofo yakọ court ne inside na Doom TV de amamre ne amane and jumadi ene se wo pe one-on-one interview with the lawyer na keep watching Doom TV welcome that is it Adult TV see you no na kasama that ento aso na fe dia ka bia so yemfa ensomo said dia esi etie now na me gusu a me chechire mu
benefits are maame Serwaa say o say onya am say wono e na that lumba sabi ho kanyi it na akonya bi wo ho a wono e na sefata say this akonya no e man no enti maka say o kanya say request for investigations and investigations or an autopsy review enti mpo sani ku that lumba wo no wonte bi aso wetimi dia course yan hwehwe ma no enye no nko a o pese that lumba kra emu no sabi ya papa ahwe de yakunu de ne bo pese san ye biem eboa na ehwem yi a obetimi asan e de akọ ama court aye sabe ne no nko am after say inherit or administer the diseased estate na say that lumba the estate bi owo woni ade nyina no ye ma me Akosua Serwaa so enam say woni the legal wife who is accepted in line with our customs and culture as well as the Ghanaian and German legal system nti our kwanya say o inherited that lumba the estate and so e wo hono and ya Ghana mada after yen hwe I was able to also say under German law since no divorce decree was finalized before Mr. Fosu's death the marriage remained legally valid thereby confirming Mrs. Fosu's legal status and spousal rights in both Germany and Ghana. It was just said our Germany mramuno and nam say our jaye bia enwiemu ewo abra another number tia sintino sabio ya maame Akosua Serwaa Fosu that number ware no edaswa ejina so ya enwuye emra ejitum enu nti se sabia na maame Akosua Serwaa Fosu wono na ewo sa akonya bia privilege bia ya wo se kwani bia nya bia no ya maame Akosua Serwaa enya ewo Germany ene Ghana memu eba bibia enso eyaso ye we ya krata abusua wo maame no atwere de ba abonten akire mu bra na maame abusua no kohia nana ose kwa metwitwie yo na ye asanteman enkoso hene bra onkohia asanteman enkoso hene no ye koso ana mo de ababeso ye no ye na wo twere ne pepepe na wo twere ne ye twa mu no ele kohia asanteman enkoso hene enso e wo hono mo ana no enhia mu ekoso na yeso do Broni entimi ni team entimi anfa dance ye bia nkyere say enokwe that lumba ware no a ebia marriage certificate ni ana pokra no ebia enkrata bi enfoni o say dey obi ware dey abusia say bi abia cameraman you obi ware a obetwa mfoni e dey dance here say dey esie enti alina na no ka say na sabia na yes we Kuna eye ma me Serwaa na mom enam say asem court nti it is at the discretion of the court in it is a court of competent jurisdiction ya womo nim da mama ni bibia enti court na be kire baby ensusu an e de body cho e be fa enso e ho no nti eno a ene nsem a e be to dwa na edi mama de boso mo na no achi no abusu nsem fro sa ba bonten se de yin na ni ye kaka yan kaka se be betin se na siye de ba bonten bi ni se German embassy e de eye nsem ba be confirming e be kasi ni pisa no kre maami Akosua Serwaa that lumba wo mo aware ya wo mo enyai awade the German embassy came all out to confirm for Ghanaians and of course the entire world say that lumba ni maami Akosua Serwaa wa ye na so it's answer obeka yan sem bi na abontin so maami Serwaa kwa ye so that lumba wa biem ema edua bi kwa oja awade ne ade se be bi na akwase o obi a wo so oja awade de ale na be Kuna eno na German embassy e de krata aba abontin ya obekyeche nsem na ma yeti ase da bi da enye no krama ye ma obi a na da se maami Akosua Serwaa one eye that lumba eja awade no mo da so aware ye mpokra no awade no emunchemu the details about the marriage na wode eba it yen brush up yen kai ho eso ka kra bia asan de aka bia busua it no so asomo na bibia enso awieye said dia esieti enti we ye free the German embassy Ghana ha enso ebaye now say yesha or my address now say Bochas the Bundesrepublik Deutschland Accra na say German embassy na on some work and I feel call how ye Katano Bonkum Efasro Oko Afeni Fafa and so I said check Katano Bob address now say Hansa Craft says Kenneth Kanda Road Northridge Accra Postan Cliff next on your post office address now and then you can Postan Clift PO Box GP 1757 Accra and address near the in our home. If you say consular confirmation regarding the German marriage certificate of Charles Kojo Fosu and Akosua Fosu. After you real more say to whom it may concern, there's a consular to the German embassy no wahano Penipa Dano
Ghana for say ambassador the councillor no air confirm or can e dey snippy ama ya hunu awade ya e woda de lumba ene ye mame Akosua Serwaa fosu entem. Now say this is to confirm that according to German civil law there exists a valid marriage between Charles Kojo Fosu born Yakata baby date of birth born in Nsuta and Akosua Fosu maiden name Akosua Serwaa born in Kumasi. Ejebusia de tell say kata o chere say or the Babon if German embassy one kind haba Ghana haba no say or ka yes snippy ama say na ati ase say yawo awade ya basically na that's why ejina mu ya ye maame Akosua Serwaa say papa Charles Kodo Fosu ya wonu Nsuta ene ye maame Akosua Fosu ya di ankasa ya de wo no ya Akosua Serwaa ya wonu Kumasi entem it was ya na ka kata Babon say Akosua Serwaa Fosu and I'm saying the dear said the maiden name Akosua Serwaa. However, on that no about worry no. Now, okay, on that no about worry no. Okay, on that no about worry no. Akosua Fosu, the musical Akosua Serwaa Fosu. See, our dear that's what we want. Now, I want to say I go deep into the marriage. Actually, share our enemy same year, but the German embassy no. On the information they offer before the amount and a Ghana I say right information bill. Yeah, be Akosua when now on TSA offer my coins so the amount. Now what to me I can say be only misinforming the Ghanaian purpose. And just for to us where I say the marriage was celebrated on 23rd December 2004 in Bochum, Germany, in presence of the couple, and is registered in the marriage registry office under the number E142/2004. To chim say our dear I can once me that lumba. Any mama Akosua Serwaa wadi. Sebi afin pimienu 9 Broni abosom ni de toso edu e de toso aduonu miensa afin pimienu ene 9 Broni abosom ni de toso aduonu miensa 23rd December 2004 e wo Bonham ye wo Germany abrochima mu e na awade no etintim won krata mu ebra na sebi awade fo that lumba ho mama Akosua Serwaa Fosu e wo ho e na afei eye adofo ene amansan woni a sebi wonyina eta wade ye achi enso ba ye ya wonyina ho bibia course asuje kwan so afia to aso a say ti ha yi abusua as far as the embassy is aware of the marriage has not been dissolved by divorce but ended with the decease of the husband on 26 July 2025 and it say German embassy nim na wo eya aware de omo kam obi ate say awade ne nwuye esan say abusua de tie nyina ne say awade no ewo hwa ya enwuye na mbom sabi ebra Charles Kodo Fosu that lumba ye nyame dia ewo bosomi nso no to so de onunsia ewo afem pimienu ye de onunu mu no na isuza awade no sabi omo ntem ate eyewo na atete adofo ntem say trosem kwa aka say sabi aje say owo nko a na so te awade fo ntem no eti awade no enwu na mo that lumba wiye no na ate adofo ntem German confirming say wo munya awade ya no mo da so awade akopim say that lumba mpo eye nyame adia and obeka kan bi say attached you find a copy of the said marriage certificate for your perusal. Kratei 27th of October 2025 and also a barbontin ya man saying na who draw the yard etwam ya and a kratei a barbontin ya kratei den sasha say Susan Ludk on a second secretary counselor head of legal and consular section was the German embassy Ghana Enkai and Sasha Kratei asia and also barbontin na to your boss I didn't so mama nebo and mu nchemu na so asom ahwefo abusua they confirmed it e mai na yeti ase say won munya awade maame Akosua Serwaa won that number omunya awade na said their embassy numpo me the German embassy ya aware no awade ne da so wo ho ya confirm say that number ye nyame die ya e na ama adofo ntem ate ne bom awade no e da so won obi etina ba bi e ka say awade no sabio any wobiem awade no kura gui ansana that lumbe bewa it is neither here nor there is no substantial fact there is no evidence in these claims said there is etie na enya no kwa there's a whole lot after say sanse we ba bonten no sign so efrimu eba yentu yabo say ebuso yepese enya a view of what is happening say the be ya so obi hwen ya na wate asem na say say be obi busa na say oh ampa asem kwa say na tie say na sha say ya ba betunu
bebia aduri na yɛfa ne nyinaa mu amanebɔ ne nyinaa mu nkyerɛmu ɛnsom yɛ ne ahwɛfoɔ na bibia ɛnwie yɛ fɔde nhyɛ bra ne yɛnkenkan ma wo ɛbra yɛwɔ ha na ɛnkyɛ yɛ kora court atena ase na asɛdeɛ ne nyinaa susu sɛ ɛnkyɛ koraa ɛhyɛ aseɛ ama asomdwe aba ɛso wɔ yɛnya nkyɛn no bi kakra mfi wɔ no afei yɛnsan mmerɛ na yɛmɛtoa so with update kakra yɛ aba ɛde afa saa nsɛm wei ho siane sɛ adeɛ akyi adeɛ sɛ nyinaa na abusua na nsɛm dodoɔ no a ɛna ɛfiri mu ɛba adeɛ akyi adeɛ sɛ nyinaa no na update ɛna ɛfiri mu ɛba nso ɛwɔ hɔ no ɛno korɛ as usual sɛdeɛ da biara ɛhu no yɛ maame Akosua Serwaa wɔn mu ɛta n'akyi wɔn mu a sɛbi wɔn de akoma pa ɛdi n'akyi no da yi dodoɔ no nso aba abɛduru ha ɛnyɛ kuma akora abusua ɔmo abɛduru ha nkyɛn koraa na ho si yɛ maame twitwi nkɔmɔ a ne yɛ maame no ɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu yɛ a ɔno so ɛma yɛte nsɛm ase yɛ a ɛnyɛ kuma akora na ɛnkyɛn yɛbɛbɛn bi wɔ ha na ɛde bi akasa na yɛtie kakra yɛ a wɔn so ɛka ɛde afa saa nsɛm wei ho but then before that na mepɛ sɛ mo de adanseɛ bi ɛkyerɛ yi na yɛn ho wɔ ase yi ɛne saa bere kora no a German embassy ɛde krataa aba abɔnten ɛbɛ kɔnfɛmɛ si anokorɛ maame Akosua Serwaa sɛbi omi srɛmika ne ho kanyi ɛde da dumba no what is next ɛno ne asɛm amanfo bi sɛ ti saa bere yi deɛ beebi mu koraa na aka ɛdeɛn anamɔn ɛna abusuafoɔ ɛbɛtu sɛdeɛ esi ɛteɛ yɛ bi di nyinaa so ho nkɔmɔ nsɛm no bi a yɛn nsa aka sɛdeɛ ɛbɛyɛ abusuafoɔ nyinaa yɛbɛte nsɛm no ase ɛyie ɛbere a krataa yi ba abɔnten from the German embassy apɛ ɛna krataa foforɔ efiri abusuafoɔ hɔ ɛbaeɛ after sɛ German embassy confirming the marriage between maame Akosua Serwaa Fosu and that Lumba no ana maame Akosua Serwaa Fosu ɔbaa kurani ɛde maame na sina Fosu that Lumba nua ba panyin ɛka bom ɛde krataa ɛba abɔnten nti they reacted after the asɛm a ɛbɛ court ɛtena ase bi na court ɛkasa wie da afei embassy a ɛwɔ nkran so nkyɛn German embassy so ɛde nsɛm ɛbɛtɔ odwa ti yɛwura nsɛm no mu krataa ɛbɛdi kan aka wɔn asan now written by family secretary ti yɛntie de afei ɛbrɛ a asɛm no ɛba wie no nsɛm wɔn bɛka yɛ ɔsi the family of the late Mr. Charles Kojo Fosu, affectionately known worldwide as that number, extends its heartfelt gratitude to all his fans, well wishers and loved ones, especially those who have stood firmly beside Mrs. Akosua Serwaa Fosu, the lawful widow, during these challenging and emotionally difficult times. Let's say, Omudi can just ya mansan nyina titiro pani woni a ede akoma pani odo ata ye maame Akosua Serwaa Fosu achi ebra emu edin yi da wo che se maame Akosua Serwaa Fosu a wono enda oye embra mu amamre ne amane mo yokunanim ya ye tini tu se dia esi etie afia nto aso say your unwavering support, prayers and belief in truth and justice have given the family immense strength as they navigate this painful period. Let's say, said the amansanya ta maami se wachi ata busunya chi ya him na odi akoma pampa ebo bibia the cre ade pepe ya ta ochi no ama abusuya no enya akokoduro enya akoma pa enya weta so ya chese okwa ko onimu a onsa wachi ada afi yento asori. Also, confirmation from the German embassy. After the Nomoka, it also the family wishes to officially inform the public that the German embassy formally confirmed in written that Mrs. Akosua Serwaa Fosu is the legal and lawful wife of the late Mr. Charles Kojo Fosu. After German embassy. After verifying the original marriage certificate presented by the family, the embassy stated clearly in the official letter dated 27th October 2025. Until the American or say this confirmation serves as final and authoritative validation of Mrs. Fosu's legal marital status under both German and Ghanaian law, putting to rest all speculation and misinformation that has circulated in recent weeks. Okay, a copy of the letter from the German embassy in Ghana has been attached for public and media review. Enti omo de krata no bi aba abonten ya yi na yenya bie afa yento asoe afa ebusunya ensem bebe no fumba na weni amanfo nhye dante wonim say after say German embassy e confirm ye e de ma me Akosua Serwaa Fosu se ne abansai na se no kra wa ye da so wo no omo so omo betu na mo bi ma me Akosua Serwaa betu na mo bi apart from say court na mo no kra wo omo se tu na mo so asem ba da bia ebusunya e de na mo na court abra court ye ne de no de na mo na ma me Akosua Serwaa and the snap for so Busiana able to only tear them to was. I'm teaching you Busian. The kind ongoing investigations into cause of death. Hey, Timmy, or say the family also wishes to reassure the public that a formal investigation
is currently ongoing to determine the actual cause of death of the late Mr. Charles Kwadwo. Next, Sabri Amro Kasebusia, Menka Mobiante say, Shemu Akoso, Gidi Pa, ya, Omusha, the Kum Sabi, Mr. Meka, the Kum that Lumba, that's a dear Namso that Lumba, Yamidia, Sabe Eba Cotinano, Shemu Buso, ya, Ekoso, Ayasa to talk, okay, Yamasaka, okay, Shemu Buswa, Ekoso, ya, Shemu Buso Ekoso. Yeah, just say, and she moved across Sabre, and that number woman, the also says Sabio Mr. a cool that number, quite a number for so we know. The only just if you move across, yet to us way. I feel young on qua, and young on qua, or you be no more camp. Almost I told him said, the family the family remains committed to uncovering truths in cooperation with the Ghana Police Criminal Investigations Department, CID, and other relevant authorities. Let's say, Obuguswani CID, Criminal Investigations Department, or Ghana, think it's a home pine as a could say, Baya, Ubehu, the course. Okay, Umbehu, the course, and the acquire number. A choir that was fast, or Yamidian, Shimusu, Akosua, and Assam Petra, or CID for and Assam Petra, and Zibia, and just be able to afford that all night in Shimuku Koso, yes, CID for ya, a digital so I should be cool that number, the announcement that number. Okay, you know about Kaba, we say, I never track a chance, so they can kind some of my Akosua, whatever to do, will be as we did now. My mommy nearby Akabe, now, and you don't want to think about Boko, Yameto Mebra, passional didn't say whatever. but you've been to me, DBC. Okay. Oh, and no buyer, we busiani, over tower be a cheese, send it. Oh, but I mean, your busiani, dear. Okay. Anna, me mamma tie OBH, but mention no me betty. Okay. The economics made the about me. Why are you? What you are, baby? But I'm be do at 10 years. Okay. And you should be now the above, and some shots here, and so what it be on your so. I can't be announced what tea you are with me. I can't tell you my phone, and you're boy of brand. You know, person carry for something. Your person okay. What are you? You maybe I can't me to me, I can't say. And then, yeah, youth now, maybe dear, Miss May up a youth clown, but if I say youth now, a woman, I was say the 2 year home for Sabe Obi Kuna. Me, it's a yen and I be paying, but what I say. And yeah, no, so no, ye DCA. Okay. Yeah, ma, Neuronum M. Okay. Now, make a comment, I can say, some me, Niakatua or Broni bets me, a bit see me, and Kuna San your man. One channel, one channel, and ya the pow, Kuna. Say, Sadia, me met it to a mocha, sa on ye na oye side check and a san your man, medium who dear, but my sanity. And Kakunan, one channel, or made the many who be a pain, may be what me crum. You know who media men who pain, my men. And no crana yet at our lay, you fear the and to know what mopane say on your Kunanibi. End of the day, no. Or more, yeah. You must see a papa new year, no. Mamma, what's one or chinchim. Yes, oh, as soon as swallowing, a funny trim on a man on a man or Casacasa. Oh, and nothing is adium, me, Miss Suro. If in Cramia me crumpo, as Sabe, what is Kawalam? Oh, Nasa, a bush, Manus Manaso, yes. Nasa bush, our person me, ye crime, I mean, you could come in coat of Jim Brown, then Yamas was Kuna Yano, and ya, papa. And ya, Serwaa, and fine, say a woman swam basso, near Siamawonia. Show. Namaya Duma, a blaniswa, Sabe, one and a woman. One no, a woman, a blaniswa, Danny Drewa. Ubakai papa, Panadia yell, and a be any Monyama was show. One and a man in Sino, to me about. Now, so I'm saying, Yamunya flower be another at Toneso, and then Qualano. No one down with me, Boko Sabe. I finished dry, I don't dear be a woman. Because Yaman when Yamsa or Mano. Ye knew Omuni or many man Qualano. Colano Subenia, so any year dear. To me, they make a crime. I can't say youth nabam. Science and some way, or move on to and yes,
deɛ kɔ na asɛm no ti efo amantie na maba efo ti ofo sɛ obi kunu obi yere abi yanko bata sɛ na mo deɛ kɔ no deɛ ɔmo se obi kunu na obɛsɛ ɛboa wɔm sɛ na boa ho me deɛ minim menkɔ sɛ ɔmo se so ɔmo se agya side chicken no ɛhɔ ɛde ɔmo tua saa na tie eti san wo kɔ a me deɛ ko mbetie me a ɛnyɛ nanso ɔmo susu nyi wɔ manim na ɔmo ma warefo no nya ne gye o ma ware me kakra metumi aka no o pelum basem o me pepempe na me penenyo enyo be pan yo enyum we o de ka fi classes ya me ba no pe kura sikasem adia sika ye onye maya kapela ka ke me bo adia sika ye onye timi nye bio sika na mo pe ya bo fa na brabo e sikasem gani bebe sanit adeshi maya ka kwenti sanit ani ti asam na yo de ana sa enye sikasem ade awode hwet mi koye akoa e wo bi ma so o sa obako o favorite back na sikasem kwa na adakatia e me de parent sa the Lewis ne woman no e motivate me e ma e ka masema me e chese wi ase nipa e nse hwe Monica that's Shemedas Jabusia yeni aba na kasa ya otuna boase and so actually na we are live our YouTube ntino amansa show by Grace TV that's pa busia yeni aba no aya de ya o church nsemu and so e de actually na we dey show for you kakra wa ase abuziati o ye to so na fe ya ka bia ye fa emu amanebo enso na mugu so ya me church nsemu kakra ade fa anamon wa sabre ye maame Akosua Serwaa otuo e dia fata dulumba ewo no after say krata aba beto dwa na ebe confirm ye say afi German numbers be confirm say maame e kurani ya o ye kuna e ba no eyeye no ba kuna medical aka no na afi nya no nko a o de maame to so na de aka biem no say mention to us be say as Mrs. Fosu and the entire also only CID for think it on so be hwemu ya fa de ku da lumba ho and afei enye no kwa na be no otu na yen sign to us was say as Mrs. Fosu I know your mama Akosua Serwaa and it's friend Mrs. Fosu Mrs. Akosua Serwaa Fosu or say Mrs. Fosu and the entire family has Mrs. Fosu and the entire family have consistently maintained the goal is not conflict but clarity, justice and the preservation of the truth and dignity of their beloved husband and brother and icon that lumba na say mama Akosua Serwaa Fosu wa case ni pise enye say bia ebisi o na okunu wu na dia san bedan court open manson na dia binya manson ana ntokwa na ha bu no open emom opepepe ope enchemu yie entiasie yie clarity and afei sebe boa na that lumba sabi animonyam a obenya na wasase so nyum to obeto ye edi agidin na nokure ye obeka na wasase so de num to chamanfo re etwe amanfo bata nyame ho ema adofo edo eso ye ema nipa nya we kire wabrabo mu ekọ wonim no saa ne ema nyina na mama Akosua Serwaa pese okure hu a se be that lumba din empepa na ensei enso ewo ho no afei yento aswe on himself formation of a new funeral committee na nkwamu by NTA to ensure that the late musician is honored in a manner befitting his legacy. A new funeral committee has been established. I know your bra except Krata Jordan Krata free the German embassy ebe confirm ye say one more hour no and Mama Akosua Serwaa for secure Sakrata e de babontin no say to ensure that the late musician is honored in a manner befitting his legacy. A new funeral committee has been established. The committee comprises only the true and direct relatives of the late Mr. Charles Kojo Fosu. This abre no e twa am the two just say almost funeral committee for but not called Nyanka sai na called be kasa I say abusu apen and this year na papa Charles Kojo Fosu abusu apen ni and betimi akọ that number yi a check your person for na yi the court aka say there me say funeral committee ama me Akosua Serwaa Fosu and ma me na sina Fosu tey no e be ya adwuma because yentimi nya parallel committees in respect to that number yi there be it means court aka say there we try na tia ya abusu apen ko Fosu the one and only abusu apen ko Fosu ba ko pe them ya
the DNA Bayajuma. After you to us way. After the family wishes to assure the public and fans that okay. They know almost can't cry with catch and say Busian form at the you know by Grace TV YouTube. Do far from and we are some of the funeral date for Florida there, but you know, I can't say it. So see, I make way I am null and void, and so on. Jabusia, baby, as some number junior, says here the court injunction, toll and some so yeah, kind of money could be say, I was playing the walk Kenya, so I ended this year a year, yeah, something for ya come for before Ghana for your memory. This year, between Abusiano and